Dana Vojske Srbije, komanda garnizona Niš i komanda kopnene vojske organizuju oficirski bal ovde u Domu vojske u Nišu. Posle 74 godine vraćamo jednu divnu tradiciju koja je možda bila i zaboravljena, a veoma prihvatljiva kod oficira i građana nekada davno, pre Drugog svjetskog rata. Tačnije, zadnji oficirski bal u Nišu bio je 1941. godine. Oficirski bal se trenutno organizuje u garnizonima Čačak i Vranje. Evo, vraćamo polako tradiciju, iz Vranja dolazimo do Niša, a zdravlje Bože sledeće godine krenut ćemo prema severu, pa imat ćemo oficirski bal i u Novom Sadu, Kraljevu i drugim gradovima, drugim garnizonima. Oficirski bal odlikuje otmenost, disciplina, oficirski korak, oficirsko dostojanstvo, oficirska čast.
Pozdravljam vas sve u ime komande kopnene vojske i svih pripadnika kopnene vojske. Zasluga za organizovanje prvih balova u Srbiji pripada knezu Mihajlu Obrenoviću. Pored balova ženskog društva, trgovačke omladine i velikoškolskog bala, najinteresantniji su bili dvorski i oficirski balovi. Prvi oficirski bal u Srbiji bio je 1852. godine. Krajem 19. i početkom 20. veka u svim garnizonima, uključujući garnizon Niš, bili su organizovani oficirski balovi. Jedan od najuzbudljivijih trenutaka u životima devojaka iz dobrih kuća bio je kada podoficir dođe i donese njihovim očevima poziv za oficirski bal. Uniforme, bele rukavice, oficirski korak, elegancija, dostojanstveno držanje. Sve to zaustavljalo je dah u devojačkim grudima. Roditelji su sedeli sa strane, ćerke pored njih stajale i čekale kavaljere. Bila je to jedna divna tradicija koja je posle Drugog svetskog rata ugašena, a krajem 20. i početkom 21. veka ponovo oživljena u garnizonima Beograd, Čačak i Vranje. Danas oficirski balovi se organizuju samo u garnizonima Čačak i Vranje. Hvala Bogu, od ove godine i u garnizonu Niš. Oživljavajući tradiciju oficirskog bala, pored čuvenog umetničkog ansambla Stanislav Binički i dirigenta Pavla Medakovića, večeras ovde u garnizonu Niš pomoći će nam i plesna grupa Tamo daleko, koju vode pukovnik Slađan Stamenković i kapetan Milan Filipović iz garnizona Vranje. Večeras, posle 74 godine, ovde u Domu vojske, neka se kao nekada u oficirskom domu igraju Bojerka, Dorćolka, kolo kneza Mihajla, Kraljevo kolo, Kraljičino kolo. Gospod oficiri, neka se zaigra i Niška banja, neka se zapleše bečki i srpski valcer, neka se igra, peva i pleše. Živela Srbija! Živela! Živela srpska vojska!